Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi ngo haye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cy'amakuru agezweho, ikiganiro cyo ku itariki ya 22 ukwezi kwa 11 2023. Ngo haye ikaze rero udukurikira uri hirya no hino ku isi, wowe uri muri Afrika, wowe uri mu Burayi, wowe uri muri Amerika, wowe uri muri Afrika y'Iburasirazuba, muri Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Uburengerazuba, aho uri muri Aziya, aho uri muri Amerika y'Amajyepfo, wumve ko nguhaye ikaze kuri Bwiza TV. So tugiye gukora mu kiganiro, tugiye gukora ndabandi kumwe n'abagenzi banjye barimo B&M ndetse na Alpha Mike, nibo tugiye gukora muri kiganiro nkanguhaye ikaze rero. Muri kiganiro kandi tureba ku ngingo leta ya Kongo yasohoye itangazo rivuga ngo umusirikare uzafatwa wese akora na FDLR azahano. Iryo ni itangazo yasohoye. Turongera kandi turebe ngo M23 cyangwa se M23 yamaze gufata museso M23 yamaze gufata mweso mu buryo budasubirwaho. Yamaze gufata mweso mu buryo budasubirwaho, yamaze gufata n'ibice byinshi bitandukanye. Kuri uyu munsi kandi yafashe ibikoresho byinshi birimo imodoka, birimo n'imbunda nyinshi. Mu gihe kandi yegera ibice nawubwira ko naho zangabo za MONUSCO zari zakambise zitegereje M23 hegere Sake muri Kimoka zamaze kwava. Ngo haye ikaze rero mu kiganiro, ikiganiro rwose udakwiye gucikwa, kandi ibitekerezo kubitangamo n'umwanya wawe, ndetse gukora like, gukora share, comment, byose n'umwanya wawe. Muri kiganiro kandi reka mbanze nakire bamwe mu bakunzi bacu, nakire Marigorette, nakire Mabilis, nakire Emile King muri New York, nakire Innocent mu Bubiligi, nakire Mama Rose, Nana Musuhuza, nakire Geoffrey Dereva, nakire Muhire Jonathan, kandi tunamusuhuza. Kandi dusuhuze Uwamahoro Cyprien, dusuhuze Chris J Nigasirabo, Boni Mutsindashyaka, dusuhuze Providence, Itangi Babazi, dusuhuze Moses muri Amerika, dusuhuze Pacific muri Ohio, dusuhuze abantu mwese mutandukanye aho muri hose, dusuhuze Damian Nkaka aho uri hose, umve ko Bwiza gukunda kandi gusuje. Abo mvuze nabo navuze, nyamuneka mudahari ntiduhari, kandi mutamaze ntago tuba tumaze. Mbakire rero muri iki kiganiro, ikiganiro tujye kugaruka ku ngingo zitandukanye, tureba amakuru agezweho, tureba amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino, tureba amakuru agaragara cyangwa se tuyasesengura, tunahinduramo bimwe tukagarura ibindi kugira ngo tubone igisubizo. Nkubwira kandi ko Kisekedi ku munsi w'ejo muri cyumweru ategerejwe muri Tanzania i Dar es Salaam. So ayo ni amakuru tugenda tugarukaho ari kuvugwa hirya no hino. Reka rero nkwakire, reka nakire bagenzi banjye barimo Alpha Mike ndetse nakire na B&M, kandi nze no kwakira Rabine, ariko yavuze ko uyu munsi ntagaboneka, twamuhaye agakonje. Yes. Aha turi rero ni mu karere ka Rubavu, niho twagiye, hari umuganga nawe urimo uragenda umenyekana ukora ibintu byinshi cyane. Tuba turimo dushika ibintu birimo amashitani yose tuyashyira muri kariya kantu kugira ngo ashye, noneho agira yaribye moto, yarayibye kuva ejo bundi. Iyi moto yari yarabuze, nitwe twahaye umuti wo kugira ngo nyirayo uyayigarure. Ikinzanye no gushimira muganga gusa, nta kindi, kuko ibintu yakoze. Nagiye mu baganga benshi batandukanye bavuga ko ari abaganga, ariko uyu muganga we nasanze ari igitangaza. Ese yamuvuye bidasabye yuko ava muri Amerika, we amuvura bidasabye ko ava muri Amerika ngaze hano? Ntabwo yigeze ava muri Amerika, icyo yadusabye ni ifoto ye gusa twamuhaye. Nabuze urubyaro, ariko naje guhura n'umugira neza andangira umuganga. Ubu muganga yaramvuye, ubu narabyaye nta kibazo, ariyo mpamvu nje kumushima. Zenita House, inyubako nziza wakoramo business zitandukanye nk'akabari, boutique, office, stock, imikino y'amahirwe n'indi mishinga itandukanye wakwifuza. Iyi nyubako iherereye Gikondo Nyenyeri ku muhanda KK 702 werekeza ku isoko rya Gikondo. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 87 20 550 cyangwa se 0788
08 37 17 263. Haha, nyamuneka ihute udahomba aho gukorera kubereye kuko bafite na parikingi zisanzuye. Zanita House, your security we care. Meze neza kabisa. mu gihe tukimutegereje twaba tuganira ku makuru avugwa hirya no hino, aho kuri uyu munsi wa none bivuga ko ngo M23 bidasubirwaho yamaze kugera mu mujyi wa Mweso. Ni umujyi nkeka ko ushobora kuvuze byinshi, utuyemo abantu benshi bavuga ikinyarwanda, utuyemo abaturage benshi baba bifuza guhura na M23. Hari nabo nabonye video bakoma mu mashyiti ngabo baje shanti twababonye. Wabibonye wowe iyo video? Yego. Rero reka nkwakire. Ejo twavuze ko bishobora kuba ari ibihuha, ariko uyu munsi byabaye confirmed cyangwa se nibwo munsi yawukandagiyemo. Duha amakuru rero arimo avugwa hirya no hino. Bosco, umwanya ni wawe. Uyu munsi M23 yawinjiyemo, ariko ntabwo yawinjiyemo kubw'imirwano kuko abasirikari bari barirutse. Birukanse ejo M23 ntiyahita yinjiramo kugira ngo baze menye situation niba badasize bishimwe abantu. Kuko bashobora kwisiga bisha abantu barangiza bakaza bakabyitirirwa, bakabagushyiraho. Hari byinshi n'imitego sometime urumva. Hari byinshi bibatera kwitondera kugenda bakabaka imijyi. Burya rega nicyo njya mbabwira ngo M23 ntabwo ari abamizisi ngo bagende bakaba imijyi se, sinabacuruzi ngo bajye muri rompwe kwigaragaza. Ni abasirikari. Ntabwo ikigendererwa kiba ari ukukaba imijyi. So bahafashe uwo mujyi bawugezemo, bahafatiye ibikoresho ngira ngo mwabibonye, imodoka nyinshi cyane. Yego. Hari imodoka nyinshi cyane zafashwe na M23. Nabonye ari imodoka zimeze zo mu bwoko ni Hama. N'ubuhe bwoko ziriya modoka? Ziriya bazita Hama, Humani Hamadi Carrier, APC. So ni imodoka z'ibifaru cyangwa se ubundi mu Banyarwanda bari bazimenyereye ku mazina yitwa Nyara. Ni imodoka zidacibwamo n'amasasu, zigendesha amapine. Rero nizo bahafatiye. Ariko nyine zikaba ari imodoka zifite ikoranabuhanga rigezweho, ni imodoka zigezweho. Ngira ngo ziriya zishobora kuba zarakorewe muri Turukiya. Nizo muri bimwe mu byafatiwe. So ikindi by'uyu munsi rero ni imirwano nayo yabereye Karenga. Nyamunda kuyivuga muri iyo pronunciation kuko n'ubundi niko yitwa Karenga, ntago ari Karenga. Abavuga izindi ndimi bagiye kuvuga Karenga bayita Karenga kuko baba bakurura bashaka kubizana mu ndimi zabo. Ariko ubundi mu rurimi rw'ikinyarwanda bavuga Karenga, akazuba Karenga. So aho rero muri Karenga habereye imirwano. Hazindutse FRDC, Abarundi n'abandi bafatanije nabo bazindutse bagaba igitero ku ngabo za M23 ziri Karenga. Zirabarasa, zabarashe cyane bitwa bayibubo. Buriya ibu ushobora kubavugisha ukabura n'umwe kuvugisha kuri phone atari uko wenda atariho bakiriho, ariko kubera ihamuka rya bahuye naryo. Ikindi nababwira nuko ahaza ntuza urabona uvuye mu Isake, uvuye muri iki kibaya bahita bate Kimoka. Ni Kimoka ni he? Oya urenze mu Isake uza Goma. Urenze mu Isake uza Goma. Bahita mu Majagi. Mu Majagi? Bahita mu Majagi ya Sake. Aho hantu
abarundi bifata RDC sinzi ibyo bateza ambushi rero bashobora kuba bateza ambushi special force y'abayibu barayirasa bayirashe muri ambushi nabo abarashe hibu ni bandi n'abarundi n'abarundi baje kwifatanya na FRDC sinzi ibyo bananiwe kumvikanaho bayiteza ambusha mu majagi barayirasa wenda baba babikoze bavuga bati baraza kumva ko ari M23 ariko rwose kuba kiriya ntago ari M23 yabateze n'abarundi babateze kuko naho ngaho muri Sake harimo abarundi ngira ngo ibishyira mu gaciro yari kubona arase nkuko bara nta wirashe nyine ababikoze abagenzi babo bo rero nyine icyabaye cyo gukaba Mweso cyabaye uyu munsi ngira ngo yabonye abaturage bakomera amashyi M23 hari ubu video busakiratinga muraza kububona M23 yongeye kokipayinga Mweso inyuma yuko Mweso yari yavuyemo abaza gutera Gicanga ejo kuri side kandi ya za ntuza ya za kuri side ya Kirorerwe naho hari ukuntu abavuye za ntuza za Nyamitaba baje kwataka M23 irabarasa irabirukankana ubu ngubu defense zayo za mbere zishingiye ku Rusinga niho defense za M23 ziri yego ubwo ubongera kuyitera ntabwo arongera kuyisanga aho yayisanze ejo arayisanga ahandi uvuga ngo bayirashe bamaze kwirasa irangije yo yigira imbere yego so rero niyo progress ikomeje kubaho bikomeza gushyira umuhanda wa ntuza wa muhanda wo bagakoresheje banigendera wa Minova bikomeje kuwushyira mu kaga including no mujyi wa Goma ntabwo biwushyira mu kaga ariko birawushyira mu nzira nziza yo kubohoswa n'ababa bazanye amahoro kuko jyewe yongera kureba ndeba utwaye amahoro ntitaye ngo ninde uyazanye nabari abacanshuro bazanye bafite amahoro nabo byaba ari okay kuko ikigendererwa cyane ni gute umuntu yabaho muri Kongo akabaho akabyara karera agacutsaga akabyara karera kuzukuruza birashoboka rero kuko aho mu 23 yamaze gufata niyo mpamvu bavuga ngo habohozwa aho yamaze gufata tubona ko icyo cyizere gihari cyuko umuntu yabaho akabyara akarera agacutsa akuzukuruza tubona ko byashoboka tugendeye ku bigaragara byaho M23 yamaze gufata yego okay so Bosco ubuse kuba Mweso ivuyemo M23 ikaba ari igiye kwa controller ibi biravuga ko igice cyisigaye cyegereye Mweso ari ikihe ndavuga ubwo muri Masisi kuko bivuze ngo Masisi urabona ko ibice byinshi M23 iragenda ibibohoza bifata ubu ni ikihe gice wavuga cy'ingenzi M23 itaragira muko Mweso ni igice cyagiye kivugwa ko ari igice cy'ingenzi cyane ni igice mbese Mweso Bwiza Kicanga Kirorirwe Gicwa Tongo ni imisozi cyangwa se na ahantu ni isisiro ubona ko abantu bose baba hanze amaso bansubirira ikibazo ndikubwira muri Masisi ni ikihe gice ubona cy'ingenzi gisigaye M23 itarabohoza cyane ko hari imisozi imwe n'imwe yagiye ifata abantu benshi bukabona bahazi abahakomoka ukabona ni imisozi basa nkaho banyotewe ubwo ndavugamo nk'umusozi wa Gicwa Kirorirwe Nturo Mweso Tongo Bwiza hakaza undi uhera cyane iyo ngiyo na Mushaki
ni imisozi akenshi ubona ngira ngo ko umusozi usigaye waba muremure Mm, kuko muremure buriya nawo ni umusozi uri strategic mm, nawo rero ya umusozi usigaye ushaka wabara ko hasigaye muremure gusa nyine akazi M23 cyagafite kuko abarengana baracyakomeje ari benshi. yego Ikindi kandi uko itoteza rikomeza niko ubona ko akazi karacyahari, yego akazi karacyahari kuri mu 23. Okay, tugiye noneho ku ngingo y'uyu munsi ndabona Alpha Mike namubuze. Ariko oya kwanza tujye ku bikoresho. Kuri wowe iki kintu kiri kuba kuri FARDC. Buri munsi iyo ije gutera M23 ihasiga ibikoresho. Izi gifti je navuga ko ari gift buri munsi bizaniye M23. Sinibaza ukuntu umuntu ashobora gusiga imodoka nk'iriya y'Igifaru Bosco ari umusirikare kandi ari no mu muhanda. None yari kwicisha he? Neso aho yanyuza ayizanye nta hari hasibwe. Zira zahunze ziba kicanga cyagihe ziri mu zari zarokotse. Zari zarokotse. Ariko buriya Mweso iyo ugeze Mweso umuhanda urangirira hafi gato cyane nko mu birometero ngira ngo 8 urenze Mweso. Zari zahunze zigana Mweso. Yewe kuvuga ngo wageze Mweso nta yindi nzira bari bafite yo guhungishirizamo biriya bikoresho rwose hariya ntago nabaribo. Vaho nta choice indi yari hari ntago kunyura bari bafite paka bagize gute babigaburiye. Ntaho kunyura bari bafite, ntaho kubicisha bari bafite. Okay, hanyuma turebe Bosco ku munsi ko wenda mbere yuko turebye wenda ku matora tujye ku matora gatoye. Ku munsi w'ejo Kisekedi yajyaga muri Matandi nabonye abakongomani barimo bamuvugiza induru ngo Moibi. Ibi bintu birasigura iki Bosco mu mboni zawe kuba wabwira perezida w'igihugu ngo Moibi ni umujura ni mwizi. Baramutambuwe. Ibintu bizamubera ikibazo gikomeye cyane. None we yashatse kugira intambara urwitwazo ngo arebe ko hagati yo kwiba manda kuba hatabaho amatora no hagati yo kuba yayigira urwitwazo akayiheraho abona manda bayimuhaye. Mubona bakamuvugiriza induru batyo ni ibisobanuye yuko ko bari mu mwaka 960 bamumenyesheje ko bari mu 2023. Icyo gihe amakuru yari makeya aho umuntu yashoboraga kugenda agakonvinsinga abantu akababeshya icyo ashaka kuko ari we washoboye kuyamenya. Bwakoresheje kugira ngo koroneze amakuru. Burya ikintu cya mbere ni amakuru. Ntabwo ushobora kugira ikintu umenya cyangwa wikizaho cyangwa ikiterambere ugeraho utagize access ku makuru. Gisegeti rero yirengagije yuko inzira z'amakuru zahindutse zabaye nyinshi. Runaka ukireba umuntu wabeshyaga ikintu tayari ibyo yarari kubeshya bihita bihinduka. Ubu ngubu hariho social media zo guhanahana amakuru. Hari uburyo platform nyinshi cyane zo guhanahana amakuru ku buryo bigoye ko abapolitisi bashobora kubeshya abaturage. Biragoye muri iki gihe gukora icyo babyita gutera demagogical ideology ndakeka niko babyita. Kubeshya abantu ibintu utazabagezaho biragoye cyane muri iki gihe. Yeah. Alpha Mike rero urumva yego
ibyo yakomeje gukoresha amaraso ameneka mu gihugu King, kuko ndahamya ko Kongo niba ituwe na miliyoni 100 biriya bintu bishobora kuba biri muri miliyoni zitarenze 5 zikora biriya bintu. Ntago abanyekongo bose ariko bameze. Narakubwiye ngo hari umunyekongo uhagarara hari ariko ari no kwibaza ku icyo aba bantu bari gukora ibi bintu bakabikorera mu izina ryanjye, ariko nta yindi choice afite. Natahagarara nk'uri kumwe nabo nawe baramukurikizaho. Ni namba ntoya ariko surabwirwa n'ikibi birimo n'utabirimo kugira ngo ugendane n'utabiri. Yego. Alpha Mike. Yes. Turakwakiriye tumaze akanya dutangiye twebwe. Numvaga ukuntu tumaze iminota hafi 20 dutangiye. Tugwaye ikaze. Twari turimo tuvuga ku ntambara yabaye uyu munsi. Hari icyo ubona wayivugaho wowe yabaye yo kwigarura mweso na mu bindi bice byinshi bitandukanye, no kuba bivuga ko Monisco yahunze yavuye Kimoka yerekeje yagiye mu Isake? ikintu nabivugaho uwatinze no kumuha kuraje. Hanyuma ikindi navuga nuko igihe cyari kigeze kugira ngo abantu bumva Monisco bayirebe. Ntabwo itayari kurwana ni ugukanga gusa, cyane ko nabona ejo ku munsi w'ejo banasinya amasezerano leta ya Kongo yo amasezerano yo kuyisezerera bidasubirwaho rwose igiye kugenda. Ejo Bintu Keita we na Rutundura basinya amasezerano. Monisco rero ngo igomba kuva mu gihugu. Urumva n'amasezerano habihamya agaragaza uko Monisco izagenda iva mu gihugu. Mbese uburyo bwo gukinjura igenda. Byo kuyisezerera se? Yego. Yashyizweho umukono ejo rwose ejo. Ubundi ariko Meki sibyo ko abantu wenda baba rimwe na rimwe bafana. Uratekereza ari ukeneye kujya gupfira muri Kongo ngo umwana ubwawe bana saga halo turi kukumva. Navugaga uretse ko abantu baba barimo gufana gusa umunyabrezil muri Kongo batari bisobanura ibibazo ni ntabwo biriya kugaragaza ko bafite icyo bamaze hariya, ariko iyo ku rugamba byashyushye ba nyiri urugamba nibo bimenyera ibyabo. Ba nyiri umupfu nibo bumva umunuko wawo. Umupfu ni ujya hano. Ubwo rero Monisco kuvuga igasura Sake aho wikerera va Sake isubire kuri Goma. Yego. Ubwo ntabwo iri tayari gupambana. Nibyo nabivuga. Oya iko tayari ntabwo iri tayari. Ntibasize abana mu iwabo, ntibasize imiryango, nibo bari tayari kujya kwitanga muri Kongo imiryango bakayiseka fabi. Ariko burya iyo umuntu yatinze abantu baramukana. Gusa telefone biracikagurika. Shaka uburyo niba uri koresha ekuteri ikureho ukoresha telefone gusa, cyangwa niba utari koresha ekuteri ugire hari ukuntu uri gukatamo akantu kakazamo kakupira. Nuko namu burimo kunyumva neza se? Wavuga tukumva. Meki
yego iyo uvuga gutyo ndakumva ariko iyo uri gukora ikiganiro nibwo hazamo agakupira ariko wavuga nta ribi. nakubwiraga ibya biriya bya Springbok by'ibiti byose ubu biragaragaye komeye iragiye ngo ntabwo ngo M23 ngo byinjira mu mujyi wa Sake hanyuma se ko mu Kimoka yavuye yemeye noneho ko M23 yajya Kimoka. Biriya ni ibintu byo kubuzabuza nta muri make MONUSCO nayo iri mu bahunze bahungira mu mujyi wa Sake. MONUSCO ntiyavuye mu Kimoka. Biriya to buy time. Biriya bintu umuntu atako MONUSCO ntabwo iri tayari gupfa. No kugira ngo igaragarize abakongomani ko bari kumwe. Kandi nanjye ndi member wa MONUSCO nanjye ntabwo ndi tayari gupfa mu bintu bidasobanutse ntaho bindeba bene wacu naje kugarura amahoro kamene iwacu hatahikiriye ntabwo najyayo nanjye ndimo. Ntushobora gupfira umukongomani? Niyo kubikemura hanyuma njyewe nibyo wajya kurwana ubwabo byabananiye kubikemura ubwo nibyo wajyayo nkajya kubapfira. Ntabwo byaba abantu rega buriya baba bafite chapter bagenderaho baba bafite amabwiriza ava muri Security Council ntabwo ariko nta nicyo twanabitindaho cyane ibyo bakoze bagomba gukora kandi babikoze nta n'uwo babangamiye so it's fine nta n'ubwo umuntu yanabitindaho cyane. Okay, twagiye noneho Alpha Mike ariko uzamura ijwi ryawe rwose ukuntu uri kuvuga nanjye ubwanjye biransaba kumanura ugutwi ngo numve ntego kuri telefone umuntu udukurikiye bashobora kumva ko negerejeho mikrofone ariko ngewe biransaba ko ntenge ku gutwi. Ndagerageza. Yego, ikindi kibazo tugiyeho ari nayo ingingo yacu uyu munsi ni ukuba leta ya Kongo ivuga iti umuntu uzigera umusirikare wacu uzigera akorana na FDLR afite ibibazo babiyamye FARDC gukorana na FDLR. Ibi bintu waba wabimenye? Nabonye itangazo rya General Ihenge. Iri tangazo waribonyemo iki? Riravuga iki? Rirasobanura iki? Ririya tangazo rya Ihenge biriya bintu ni ukubeshya ntabwo byabunze. Ekenge kugira ngo ajye gutanga itangazo urumva amabwiriza abayakuye mu bayobozi bo hejuru buryo we agenda avuga ibyo bamubwiye ngo avuga. Yego, ibyo bavuze nabo ubwabo barabizi ko kuko ntushobora FDLR ngo babwira abasirikare ba Kongo ngo nibivangure. Ese ubundi umuntu cyo yakwibaza ngo ubundi bavanze bigenze yarangiye mbere se ko bavugaga ko FDLR ihari uribuka amatangazo ya Mari Muyaya na Rutundura yarabivuzeho. Rutundura Yego, babanje kuvuga ko nta ihari ari abantu bake bakuze bahari biza kugira igihe baza kuvuga ko none ihari badafite nicyo bashoboye. Nyuma baje kuvuga ko ahubwo ari abantu bakwiye gufashwa bagataha mu Rwanda. Ibyo warabyumvise byavuzwe na Kisekedi. Urumva rero hari uburyo bwinshi bwabayeho bwo kugaragaza ko idahari. So uyu munsi noneho bati ntimukwiye gukorana n'uvuga ngo
muri iki gihe iyo urebye muri diplomasi ya Kongo cyangwa se politiki ya Kongo muri iki gihe cyane nko muri uku kwezi nabako harimo kwivuguruza kwishi cyane kwishi ku byagiye bitangazwa ndetse no kugaragaza ngiye mbona bisa nkaho yagiye mu ruhande ruri weakness yagiye mu ruhande rwa weak iri mu nteya za diplomasi na politiki yawo muri iki gihe. Yego wakomeza. ariko ngewe ukuntu nabibonye biriya bintu impamvu bikoze hari umuyobozi umwe wo muri Amerika waje gusura u Rwanda avugana n'abayobozi, hanyuma hakaba hari akaba yaravuganye n'abayobozi ba ariko ababwira ko bakagombye kubera Kongo izi neza icyo u Rwanda rupfa na Kongo ni uko icumbikiye ikanafasha FDL kugira ngo ishobore kuza gutera mu Rwanda. One, Tshisekedi ubwe yakiriye mbere y'uko abakira yaratangaje ngira ngo ari nko mu 2002 we yatangaje ku mugaragaro ko umuntu we ushobora kuba yarwanya u Rwanda ari tayari kumufasha kugira ngo bakureho ubuyobozi cyane yibanda no ku mukuru w'igihugu cyacu. Yego ibyo yarabivuze mu buryo ariko sana n'ibindi bigaragara bigaragaza ko ntabwo yari afite ubuyobozi bw'u Rwanda. Yego Alpha Mike, ariko uyu munsi ijwi ryawe riri hasi pe, wagerageje ukazamura ijwi. Turebe uko nakuyeho ekuteri ubu noneho uranyumva kare kose se ahubwo rwose Alpha wari wanzengereje cyane. Nzahindura yego buriya ni ikibazo ibyo wari umaze kumva nibyo twari tugeze ku twari turi kuri ya ngingo n'ubundi wari uyisobanura ko gukora explanation kwa ririya tangazo. Yego nari maze gusobanura ibyo Tshisekedi muri 2022 yavuze. Nongeraho ingingo ya kabiri kuba yarakiriye bari abantu barwanya u Rwanda so kunarurwanya ahubwo bifuza ko bakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Gato ngezeho kuva yaje muri Kongo kugeza n'uyu imigambi yayo now turabizi twese muri Kongo n'ingabo za uniform binjira mu DC bakriyetinga imputan ya za mayimayi yose bigambiriye ko bagomba gukomeza ya genocide and bubwabo FDLR ivugiye ko mu migambi yayo gutaha no kuvana mu buyobozi bw'u Rwanda bagashyira ubwabo nubwo wenda zari inzozi ariko barabivuze. Yego ikira zumugisha bajya ku rugamba barwanya bayita ko ari abanyarwanda ari bagomba gusubira iwabo bakagenda bakava muri Kongo. Yego abayobozi benshi ba FDLR barabivugaga, abamayimayi barabivugaga, ndetse n'Leta ubwayo ntabwo yatinye kubivuga. Kumva ko abantu bari muri M23 uko bavuga iki kuko ari abo ni abanyarwanda bagomba kurwana na ziwa yiyunga na FRDC baba
zo muri presidansi urigeze no kubivuga ko no muri presidansi ya Kongo barimo. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko mu buzima bwose bwa Kongo M23 na FRDC cyangwa leta ya Kongo ni nk'urutoki n'impeta. We ni impeta igihe ugira icyo kanayivana ariko noneho bariyunze bajya hamwe nk'uko umunyu ukabivanga kubivangura ntibyashoboka. So dusubiye kuri ritangazo rero rya Ekenge, biriya biragaragaza ko ari kwiyerurutsa kubera ko pressure y'amahanga yagaragaje ko hari FDLR kandi ikintu Kongo ipfa n'u Rwanda ari FDLR. So mu rwego rwo kugira ngo biyerurutse bahita bakira ririya tangazo, ariko ririya tangazo ubwaryo nta substance gikurikiyeho na Kongo kugeza uyu munsi ntabwo ifite ububasha bwo kuba ya ibavane muri FRDC, ntabwo yashobora ibyo yakoze ishobora kunyeganyezwa na FRDC nayo ubwa nta hantu yahera bayirimwo bayikoreramwo. Abo bavuga ba Ekenge umumano yarepfo ukamujyana muri FRDC ukamubwira ati nyereka FDLR nyereke na FRDC y'umwimerere, ntabyashobora. Ririya tangazo rero ngiye ku giti cyanjye ukuntu ndireba ni uburyo bwo kujisha amahanga ko hari icyo barimo gukora, ariko igiye ku ground usanga nta kintu na kimwe byatanga, nta ni nacyo bisobanuye, nta na substance iri atangazo nuko nguko analysis nayo. Itangazo rije nyuma yaho habaye press conference ya M23, nyuma yaho M23 kwivuga imyaka ivuga ko iri kwigarura ibice byinshi, iri gufata abasirikare benshi, hari nabo yagaragaje. Ariko itangazo rije nk'uko yabivuze, aho ushinzwe iperereza cyangwa se umukuru w'iperereza muri Amerika avuye kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngakaba akomeje gihe ikinshasa. Abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga bati nyamara byashoboka ko Kongo ishobora kubaha ubwoba kubera ko uyu mukuru w'iperereza afite amakuru, kuba basaba u Rwanda na Kongo kugabanya umwuka uri hagati yabyo, kandi umwuka uri hagati y'u Rwanda rushingiyeho ruvuga ko Kongo ikorana na FDLR, hanyuma Kongo ikavuga M23. So kuvuga ngo nta musirikare ukwiye gukorabora na FDLR nabyo ubwabyo bakavuga ati bakabihuza n'uru rugendo, bati Kongo nyamara ishobora kuba yabuza yicira nayimira, kuko uyu munyamerika dore ko benshi nyine iyo abantu basuye ibihugu byo muri Afurika haba habayo kudagadwa cyangwa se haba hariho uburyo bwinshi cyane muri politike bugira ibyo bivuga. Hanyuma Alpha Mike, gukorana na FDLR gukorana na FDLR ku rugamba no mu ngabo byo byarabaye? Ese niba byarabaye umaze kugaragaza ko bidashoboka, kuko wanavuze ko ari nk'umunyu n'isukari byamaze kwivanga, byagorana kugira ngo bivangure. Niba byarabaye ibyo byose hari amasezerano, hari uburyo, kuko hari aba FDLR benshi bagiye bavuga ko bagiye baza gushakwa na FRDC bakabasaba kuza kujya mu gisirikare. Niba byarabaye kuri aya masezerano, ubona igihe kitageze aho ngo hariho gusubiranamo kw'aba bantu bombi? Niba kuko ibyo leta ya Kongo yavuze ishobora kubikora inabishyize mu uravuga ubwo ndavuga FRDC na FDLR, niba koko ibyo yavuze ari byo biyivuyeho koko ari wo mugambi, ubona ahubwo intambara itagiye guhinduka? Nuko ikibazo kimeze. Hanyuma uze kumfasha, ubwo nabo sikaba yumuze kumfasha untandukanyirize FDLR na Wazalendo, kuko nurebe urasanga izo ikitwa Wazalendo ni imitwe yose yashinzwe na FDLR, harimo za Nyatura, za Umuzungu, ni zose ya mitwe yose ya mayimayi myinshi. Umwanya no wawe. Aha. ntabwo FDLR na
bizasubiramo kubera ko ni ikintu kimwe. Yego. Usibye ko Ekenge we avuga ari Kinshasa, ariko hano muri Nord Kivu buriya FDLR igira agatuza cyane kurusha FARDC. Rero ntabwo yayihangara. Kandi noneho ibyo ikora irabizi. Nta bantu bayizi kurusha RDF, nta bantu bayizi kurusha M23. Abandi basigaye FDLR bayizi. So kuvuga ngo bazasubirana mu byo ntabwo byakunda, nta nubwo bazanasubirana. Buriya birangiriye kuri tangazo kugira ngo uriya muyobozi yumve ko bagize icyo bakoze initiative, ariko icyo nkubwiye cyo kandi uzabikurikiranire. Biriya bigiye kwangirira muri tangazo, naho abantu bo bafite agenda yabo barayikurikiza. Ikindi warumbajije ni cya FDLR na Wazalendo. Wafata umubyeyi ugafata n'umwana ukavuga ngo ngo ntandukanyiriza, ntabwo bishoboka. Wazalendo ni FDLR ni Wazalendo. N'ikimenyimenyi wibuke neza mu minsi yashize bari kuri border baririmba ngo harapigi imbere ngo abasore turatashye, maze barabajya babitaga Wazalendo. Maze Wazalendo ko bavuga ngo n'abakongomani jayi ntabwo babatandukanya. Rero ni ikintu kimwe nuko nguko nabi. Bosco Yes Meki, iyi ngingo nawe irakureba, icyo wayivugaho? icyo cyo Wazalendo na FDLR FARDC na FDLR batandukana bikagira icyo bitwara. Ni bigira ikibazo byumvishe neza niko warubajijemo. Oya nabazaga ubundi ibintu birashoboka kuko niba bamaze imyaka mu gisirikare, baba muri garde présidentielle, bajya kuri front line bakarwana, bajya mu mirimo myinshi, aribo bafite ijambo. FARDC izashobora kwiyambura ikote rya FDLR bishobore, aribo bayitoza, aribo bayifasha. Ansa yanjye rero kuri icyo iravuga ko bitashoboka kuko iriya ni declaration yakoze nk'umuyobozi. Buriya bageze imbere y'uriya munyamerika abereka ibimenyetso bigaragaza ukuntu bakoresha FDLR, abereka n'uburyo bamaze kumesinga igihugu, bamaze kucyonona kandi biturutse kuri FDLR. Bahitamo gusohora itangazo, ariko ririya ni itangazo, ariko twibukiranye ko nta tangazo twigeze tubona rihamagarira FDLR gukorana nabo. Basohoye rivuga ko batazongera, ariko ntabwo twigeze tubona rivuga ko bagiye gutangira. Rero gusohoka muri FARDC kwa FDLR biri kure nk'izuba nk'ukwezi. Okay. Byatandukana kuko ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Deja FDLR ubundi FDLR tubyemeranywe ko atari bare abarwanyi bakomoka mu Rwanda cyonyine. FDLR ijyanye na ideology yayo ya runaka, aba n'aba ntibakabeho, kandi bakaba aba extremiste, ko umuntu uteye gutya na gutya n'utabyumva wese adakwiye kubaho. Nibyo rero bamaze gukwiza muri Kongo. Nibyo wabonye bikorwa, barya abantu, biriya byose nyine nibyo bamaze ni. So uyu muperezida uriho rero Gisegeti yaje abyamamaza nawe abishyigikira. Ubu tuvugana ndagira ngo mumenyeshe ko muri Sud Kivu hari abaturage 37 babafungiye ahantu mu nzu b'abanyamurenge. Barimo barabaza uburyo babicamo, niba bagomba kubahambira bakabatwikira hamwe, niba babajyana Kinshasa bakazapfira muri gereza, ariko bari kuvugirwaho n'aba bantu bakaba batakiri FDLR.
kuko hariya habayo ibyitwa ngo niba ari CNL ubwiyunge, ariko ideology urumva ideology rero ni kinini cyane, cyo ni Kigali gukuramo rero bakavuga ngo batandukanye na FDLR, bishobora kuba bakavuga ngo ntibari bwongere, nta muntu uri bwongere kuvugana na Omega officially muri government officers, ariko ntabwo bikuyeho ko FDLR yo yamaze kuba infiltrated muri leta ya Kongo no mu giturage, kuko urumva muri Sud Kivu, niba Sud Kivu ubundi FDLR izwi muri Nord Kivu, muri Sud Kivu ntayibayo, siko biri, habayo iyo ngiyo ngo bita CNL ubwiyunge, ariko abaturage 37 abandi baturage bari mu nama yo kwiga icyo bakorerwa, uburyo bicwamo, nama y'uburyo bagomba gusubizwa iwabo, ntabwo bari mu nama y'uburyo abo baturage babona ibyo kurya. Ubundi nicyo kintu cyarangaga Kongo ya kera ya Mobutu, umuntu yo yageraga ahantu akaba ahasanze abandi baramwakiraga, ibindi bikaza kuza nyuma, ariko bo ahantu bafungiranye mu kigo cya gisirikare barimo abaturage bandi hanze, barimo barakora utunama biga uburyo bagomba kubicamo, niba babicisha amabuye, niba babotsa nk'abandi, kandi bakanareba niba bashobora kubatwara, igisirikare nacyo kikareba niba gishobora kubatwara Kinshasa. So urumva rero FDLR kwitandukanya n'aba bantu ni ideology, ni ikintu kinini, ntabwo byoroshye kuvuga ngo yatangaje gusa ngo umusirikare ngo Kongo uzafatwa ngo yagiranye imishyikirano na FDLR, ngo yavuganye na FDLR gute se? None se kuvugana ubundi bibwirwa n'iki ko twavuganye umuntu tubana? Wabwirwa n'iki ko umuntu tubana mu nzu cyangwa duturanye inzu ku yindi navuganye nawe, cyangwa dutambuka ducecetse? Ibira rero ni declaration gusa, ntacyo bihinduye, ntabwo bikuyemo FDLR, nta nubwo FDLR igenda kuyikuraho. Wenda perezida ntazongera guhamagara Omega, wenda chef d'état major ntazongera guhamagara Omega, ariko azamutumaho abandi. Okay. Ugahita ubihuza no kuba nyine bitazashoboka uko byagenda kose? Ntabwo bizashoboka ko nta nubwo bazabitinga, nta nubwo bazabigerageza. Hari ukuba ikintu kitashoboka wakigerageje kikakunanira, nta nubwo bazabigerageza, kuko kuvuga ngo sindi buvugishe Meki ariko ndaza kumutumaho Dennis, birashoboka ko nshobora kutavugana nawe direct tukavugana indirect, byose birashoboka. Rero ntabwo yenda kuvamo, ntabwo benda gutandukana, baramatanye. Ubundi birasa ko ahantu amahoro amaze kugera muri rusange ni ahantu M23 iri. Ikibazo cya FDLR nta muntu waba Kinshasa wagikemura muri kariya gace, birasaba babakavukire, kandi ni nacyo bamusaba. Yego, ngira minisitiri, bamusaba ngira governor, bamusaba duha uburenganzira FDLR hano, imiryango yacu batahe. Yego. So Bosco, hanyuma kuba tumaze kubona ko bitazashoboka kubera ukwivanga, kubera iki? Kubera ko Alpha Michael yavuze ko ubwayo FARDC ntiyabishobora kuko nta muntu umuzi FDLR, anavuga ko ifite powerful mu gice cya Nord Kivu na Sud Kivu. Noneho tukibaza tuti kuvuga gutya kwa leta ya Kongo, kuba ibi bivuzwe mu gihe, kandi wibuke ko bivuzwe mu gihe Arusha muri Tanzania hateganijwe inama izahuza abakuru b'ibihugu bya EAC, ngira ngo nakabahaye ako ka communique, abakuru b'ibihugu bya EAC izaba tariki zingereka ndebe, ni inama izaba ya EAC, kandi nayo izaba yiga ku bibazo bya Kongo ndetse n'umubano mubi hagati
ya Kigali ndetse na Kinshasa. Ibi kandi bivuzwe nyuma y'aho uyu mudamu ushinzwe iperereza cyangwa se kuri ubutasi bwa Amerika avuye i Kigali, ndetse bivuza ko na Kinshasa, nuvuga ngo agomba kujya ku mpande zombi, Kinshasa ndetse na Kigali. Ibi ntibyaba ari kwiyerurutsa cyangwa se gushaka kuyobya uburari, cyane ko tuzi ko icyitwa FDLR uyu munsi none kitagaragara nka FDLR ahubwo kiza muri Wazalendo. Icyitwa FDLR ntikiza nka FDLR, kiza mu cyo bise Wazalendo. Even na FRDC nayiza mu cyo bise Wazalendo. Bose baza muri Wazalendo, nta nubwo mu rurimi rwa leta ya Kongo ni Wazalendo, ikubiyemo FRDC, Mercenaires, FDLR, Nyatura, Mai Mai, Yakutumba, Mai Mai, Muzungu, Mai Mai, Nyatura, byose Barundi hose bikubiyemo. Nazambonera kurengera numva bavuga. Ibi ntibyaba ari ugusha ubwoba kwa leta ya Kongo, ariko harimo no kuyobya uburari. Ntibyaba ari ugutsindwa kwa diplomasi yabo, ari uburyo diplomasi yabo muri iyi minsi ijegajega igeze mu ntege nkeya, cyane ko bari no mu bihe by'amatora nabo bitaboroheye. Dutanya twanavuze ko Kisekedi ejo muri Matandi yahuye n'akaga ko kumubuminga. So wowe bagira ngo nawe ugire icyo ubimbwiraho bino bintu ukurikije ibyo ama example nguhaye. Mbere cyo diplomasi yabo yananiwe, cyo Gisekedi yafataga leta akayikura kuba leta y'igihugu akafata leta yose akayihindura nka terror group, akumva ko ikintu avuze ari cyo kintu kigomba kuba ukuri ku isi yose kigakomerwa mu mashyi. Ntago yari akibaye umuyobozi w'igihugu, yari amaze kuba bamwihorera nyine, kandi nashoboye, ariko ubu so kukubeshya n'isoni byagutera ni wagira icyo gira comment ushyira kuri Gisekedi nziza ukayibona, kuko yakugora kuyibona. Mpuzamahanga kuba leta yiwe abantu we akaba avuga ati abangaba basa gutya bakwiye kwicwa arya, kuko ntihagire igihano wese. Abaturage akabaha imbunda zo kujya bahigana. Urumva se iyo ibikiri leta ari politiki yo mu Rwanda iraho ngaho ibakomera mu mashyi abantu neza. Ngo iyo ngiyo ibikiri, ntabwo nshaka kumuvugaho, ariko nawe kumuce niyo numvishe yakoze. Buriya ni icyo ngicyo yifuriza u Rwanda ko cyabaho, bateme barye botse. Hari abantu bitwa babanga mwabo, mumbabarire mvanze dosiye bo. Iby'uwo rero, iby'iyo nama rero y'abakuru b'ibihugu ni Arusha. Inama y'abakuru igomba kubera Arusha. Yego, irasa n'irajya kuvuga ku bintu byo bamaze kugeraho mu gihe bamaze baragiye gushaka amahoro Eastern Congo, muri Eastern Congo, kandi baragiye batumiwe na leta ya Congo. Ariko ubwo bageraga muri Congo nyirizina ikabananiza, ntibikore yonyine, igafatanya n'u Burundi. Iyi nama nubwo tujya tuvugisha ukuri, ntabwo hari azabura ayo bacira n'ayo bamira, kuko twavuganye ngo dukemure iki. Wowe na runaka muragenda mukora kandi kagurupe twari twafashe inzira zita nziza, inzira bari bafa yari ifite. Urambwira ngo iyo kuko ubundi yewe aba basirikare b'u Burundi nawe ndacyabita
machinery abacanshuro kuko ari abasirikare b'u Burundi nk'ingabo z'u Burundi baba baraje bambaye imyenda yabo y'u Burundi n'idarapo ry'u Burundi ariko kubera baje bakabahindura uniform bakaza mu bintu bya rwihishwa baba ari abacanshuro. So rero ubwo leta zo ntizareka kubaza wowe nk'umuntu wari uyoboye kuko barajya no gushyiraho undi muyobozi uyu nawe aratanga raporo y'ibyo yakoze n'ibyo yagezeho bagenda bikangishwa ni njyana aho wajya hose se ninde wenda kuzaza kuguhingira aho ya base group y'ibihugu cyangwa se organization y'ibihugu uzifatanya nayo ikazi kukubakira ya mayitaje uri gucyurira abandi ni yesi izagushyigikira ngo bakanyakatsi kugira ngo abaturage bose bemere ko igihugu kiri kuri so rero haraba harimo byinshi ibisubizo bimwe biri bubure ibindi biri buboneke kandi haraza kugaragara neza yuko aba bayobozi nibaza kuba honesty baraza kwereka iby'ukuri uriya mugabo w'Kinshasa n'uw'i Burundi intsinzwe bagezeho na nyuma yo gupushinga kugerageza bakikora inyuma bakakora ibyo barabereka babagaya abo mwageneye gucitinga ibyo twari twavuganye dore ibyo barabakora kimwe nuko bitavuga kubera ko ari inama nyinshi zateranye byose ntibabivuge ahubwo bakirebera gusa bagashima ko leta ya Kongo yitwaye neza. Ibyo ni ibintu byose tuzabona rezita byose birangiye gira ngo warabibonye haba mu biganiro nabyo byashoboka uko nawe ibaze kugeza uyu munsi ko nta statement ya East Africa irasohoka gusa ejo bundi bisimwe ari yavuze ko statement ya bategereje ko East Africa abayobozi bakuru b'ibihugu baterana bakazagavuga kuri iki kintu cy'ingabo za yase izinjiye mu mirwano bitari ngombwa izagaragaye nk'ubugambanyi zatanze ibice byagombaga byari byahoze ari bya M23 zikabiha leta yavuga ko bashobora kuzajya nizatatswe na leta kuraswa zikanicwa nizatatswe na leta kuraswa zikanicwa ariyo yazihamagaye icyo kintu ntago bareka kukivugaho meki simbona bareka kuvuga ku ngabo za Kenya uravuga zazindi babandi ba Kenya barashwe w'igisasu Kenya n'abayuganda batezwa mbusha inshuro niyo ngo Uganda baba barapfushije umwe simbizi ariko ntekereza ko hari uwapfuye ikindi niyo yaba kajorite ntago Museveni yagenda ngo yicare acece kagenda atakumubajije kugira ngo untumizeho abanya-Uganda baje kugufasha kurinda amahoro iwawe process irakomeje nta kintu na kimwe bigeze violatinga ku byo twemeranyijwe bari kubikora nkuko bikwiriye ugafata yohereza kubarasa Kenya nayo ntabwo izareka kumubaza kugira ngo utusabe umusanzu mu kugarura amahoro iwawe twakibona nk'abanyamuryango igihugu kimwe muri twe ni icyacu natwe twohereza ingabo ku cy'ingabo zawe wazifasha ukazibwiriza kurasa ku ngabo zacu kandi ibi bintu byabuka neza yari yarabibwiyeho General Nyaga yavugaga biraha kakavuyo karahagenda general ntago nazabivamo burya Nyaga ni general w'ibihe byose utaziyegera yibagirana unge asana ahubwo General Nyaga hanyuma Bosco Nyaga yarakadira areba yego yararebye areba yego komeza ubona ashaka kukatinga komeza nta ribi wihutishije ndavugaga ngo yararebye areba icyari kimutegereje aricyo kiriya cyo kuza kumwiciraho abasirikare yagiye ayoboye aricyo kiriya cya bamwe kumunaniza kwanga kumvira bakafata izindi Kinshasa ubundi Kinshasa nk'umunyamuryango wa East Africa yari ikwiye kuba munsi y'amategeko ya East Africa abajenerali ba Kinshasa ntago bagomba kuba ari bo bamanipoza EAC abarundi nabo byari manipulation cyane kuko n'ubundi bari muri no
Kinshasa rero ari kwe kuza gutanga amategeko n'amabwiriza ngo ababyanze babarase. Yego. Icyabaye ku banyakenya n'abanya kikwereka icyari kuba ku Barundi, abarundi batemera gukora uko Kinshasa ntabwo mbona ko batabivuzeho, ntabwo mbona ko abaperezida bahombye abantu babo n'abene igihugu babo. Ndi twibukiranye neza ko abantu baje mu agara y'uburyo bagomba nta bije izwi y'uburyo bagomba kwishyurwa mu gihe hari upfiriyeyo, mu gihe hari uko rero cyabohereje ukuntu Museveni azicara mubajije, ntabwo Ruto azicara agatata kuko nawe ageze iwe parliament yabibabaza kiriya gihugu mwaboherejemo ko ntacyo kimara ubusobanuro bugira. Nuko njye mbyumva rero. Urakoze cyane Alpha Mike. Dusoza ikiganiro, ari ikintu numva wakongera kuri iki kiganiro twazigize cy'uyu munsi? Ikintu nakongereraho gato mu bintu nanjye nkeka ko ngo yavuye muri Kongo, azamubaza impamvu. Ese impamvu yo kugira ngo baveyo mubabwiye ngo bagomba kuba n'impamvu yabajyanyeyo, kandi nabyo ndakeka ko bashobora kuzabiganira. B&M yabivuze, nta kintu nakongeraho. B&M nawe hari akandi wakongeraho cyangwa ibyo birahagije? Ndumva bihagije. Ndabashimiye. Yes, reka mbashimire mwese mwakuri iki kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cy'amakuru agezweho, ikiganiro ndi kumwe na bagenzi banjye B&M ndetse na Alpha Mike ku kiganiro kiza twagiranye, ikiganiro kibazaga niba koko leta ya Kongo izashobora kwirukana FDLR, abasirikare batazakora na FDLR mu myaka 29 ishize bakorana. Abantu bakibaza ati ibintu bizashoboka, dore ko ishobora kuba inarenga 29 kuko hari abakoranye na leta yabanje Habyarimana na nyuma bandi bahunze bajya gukora nayo muri Kongo. Bigwere ko wavangura abantu, aho Alpha Mike yagize ati ni nk'umunyu n'isukari byamaze kwivanga, biragoye kwivangura rero. So ndagushimira wadukurikiye, kumbwira ngo tera inkunga Bwiza TV na bwiza.com kugira ngo bakomeze kugeza amakuru atandukanye. Umusanzu wawe urakenewe, kugira ngo dukomeze dukore turi kumwe nawe. Kandi nkubwira ngo sharing izi nkuru, uduhe ibitekerezo, ingingo runaka wifuza kuganiraho natwe, umwanya n'uwawe. Kandi shimira Boni Mutsindashyaka, hari ingingo yampaye ntagire ngo twarazibagiwe, kuva ku munsi w'ejo tuzatangira kuzicambura no kuzivugaho. Mukomeze kugira byiza, mwari kumwe nanjye Mbeke Kayiranga. Ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo.